الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Me palanggungan si agama Islam murah-murahan dialem kaam dukkite binekemon kasanyangan dunia sampai si ellew akhirat duk sarta bang pain pinagbarakat tu Allah tabaraka wa ta'ala intingko tebilay duk in hali-hali tebilay si waktu sangem ininen duk sarta iyene pulin na kita bisi ellew akhirat magpun-pun atawanin magtimuk-timuk si dambua iyene sa miyaan paluuhan. Kwe disab kapag dambua tebi si waktu sangem ininenduk si sinesine na kinabayaan we tebi patimok yan amban miyaan usba waris tebi. May umat Islam tiyabaho katagnaan duk taluka iyene grup tebi ininen pabalik hadje pagsarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan ni sa osa teggel-teggel ga bakas taluka paggihato niya me kahalan atawanen me sabab hangkan ga taluka sumagwanin. Alhamdulillah di sa pabalik miyaan iyene grup tebi ininen kemo nayan pagsukuran si Allah subhanahu wa ta'ala hin tiyan isab kita bi pabalik magtimok-timok iyene si sangem ininen duk si sadipe amban iyene grupo miyaan si Baylax inin atawan si Baylox inin. Sumagwaanin bisan pa in magsadi-sadiin grupulo sa magdambua do in maksurin magdambua do iyene sa amyaan in purposin ina maangkat sin agama Islam pagge kite tu magdayday do magalistuhan iyene ngapas pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala tumbasne na iyan miyaan amban kanihin. Asiko ito iyene pangurong ko kaam si sangem ininen sadakka bisan ne kaam gay taabot ko sinadakkahan duksin atawanen bulawan dukpilak atawanen pa iem hadja pagay ko takite bilay bisan ko pasaray-saray si sangem ininen paggain pa iemin tamanan diawa ni pagsadakka tabassumu kaliwajhi akhika sadaqah bisan sa apain pa im no siluwe sawe nun tahinang no mian sadakka sa bisan pain ko yan tala amban ka masi pain ko ipa im may umat Islam si sangem in urungante ka am mawdu iyene man tarakai'an lillahi awadahu Allahu khairan min hatinen sine ngambanan ine ne parenthesis atatan bainal qausain ine ne hinang laat ubus sababan ga hininang in hinang malaat li sabab katalawnis Allah subhanahu wa ta'ala atau sabab in iyalay sa amiyaan kapag amanatan tuk in iyalay to'awang misarah ginantian pa inu Allah subhanahu wa ta'ala iyene hape amban song inangan-angan wene iyene hininangli manjari hek katu si itu en mewaqi'iyah qissa al-waqi'iyah misui-sui paatag amban me karasulan sampai kanabihan sampai me sahabat duk me at-tabi'in masiniya paatag iyene si parkala ini nagna kita amban karasulan bisan negay tasabot tekemon me karasulanin sumagwaanin nabot hadya kite dambua atawanin paduwe
sige na kita makasabot yan duwek kayo lay mararahin na bisan dambot kuwene nabite Yusuf alayhi salatu wassalam bang payamte story Yusuf alayhi salatu wassalam atawanin kisah Yusuf alayhi salatu wassalam payamte bisa si surah al-Yusuf atau surah Yusuf mian ine beinte panesting iya Allah subhanahu wa ta'ala si waktune lai yene siluma al-Aziz yene nakura sin Misr ga ke iya tabelli duk ga ke pinadagangan in Yusuf alaihi salatu wassalam Owes pagtekkalai nulig ne indambua mi'an nabi ininen sarta kinabayaan wa dende iyan imraatul aziz hapdende pe isab dayahan pe isab taga manzila atawan taga kapatut ubus ine in hinangnen payam tabi dukbang ine inte in resortmen tus ito na umat Islam gay kasi kissa Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam si waktu ilinganan wa anda al-aziz yana nakura sin Misr miyaan binoo maghinang laat sarta tinambelan atawanin tinambelan dinding sakyanan wepehang ka dinding sakyanan pegge wa ghallaqatil abwab kuwena tasabburat Yusuf mananin bang wa ghallaqa bang sa ilmu sarap litakthir atau litaksir hekka at marasahi hekka manamalan litakthir saing kabantuknen bang pain ko men mawatal ibil hekka mamatay untay bang pain ko mian ghallaqatil abwab ko pain parman Allah subhanahu wa ta'ala hekka at gawang tinambelin ang hasil to si ituin hekka gawang tinambelin wa anda al-aziz yan alenen Zulaykha atawanin Zalikha sa Zulaykha in kakasiganen bang payam tabi may umat Islam si duang-duangan gaaniya sawe malingkanan Allah subhanahu wa ta'ala sa makakitisihin sa pegge in Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ilai patoket dem pangatayanne in katalewin ilai taasabwene in Allah subhanahu wa ta'ala makakita iyehin gaaniya makakita men saddili bisan pedem teddastahik atawanan bisan pedem yene bulatak miaan loanglay masitakite Allah subhanahu wa ta'ala itu si ituin sa waktu ilinganan wa anda aziz man Yusuf alaihi salatu wassalam ine ente hinangnen gaaniya hinangne malengkannen pataykut duk sarta tahala sampai takomes duk tagesse amban bukutanne iyene pa inte badjunen dalil wa in iyalay yene ga mabaya si kinabayaan wa anda aziz mi'an pagpuas billahi tagisaian in kahalanin ubus sinusunan wa may karendehan yene silahat Misr mi'an yene Zalikha pinain kahapdendenu bupe isab kao tagaella bupe isab kinabayaan nun anak adapted do tawan anak tabel duebi ipun do sa mian ubus ina in hinang dambua mian dende inin pinasan kemon me karendehan malaihin bupina antanan oro bupina pilihan pa inte buah kayu ga ne pail bang mangga ke bang mampalam ke bang buahan ke bang ini sa basta kinehet niya magpain sayul sa ato ito ga ne taisiyen importante pinantanan oro duk serta niya kinehet to ede ubos inutungan na siya endangan parangan dambua parambua bunedinak paluas Yusuf alaihi salatu wassalam pangsan me karendehan si waktu iliin pangsan ina me karendehan si waktu iyan hawa kahapnin
do men kalingkat nen niya ni magpain ang bansiye painde malaikat hekka ni painte bayuan ina bisara si ellew ilien ubus ina inhinanglit si waktu manghit-ngihit painta sayulle si waktu manghit-ngihit mampalamle si waktu manghit-ngihit mian manggalay waqatta'at aydiyahun yene mian takhet-kehet intangan den takhet-kehet dumano waqata pegge tabalik ko na isab iyan maana sin qatta'a takehet hekkat en marasahi bangsa in kehetan sin tangan din pegge bang qata hajja men bang si ilmu sarf kulang do minted dero sa pegge qatta'a min hekka iyan amban kalabihan subay men tahatite iyene mian bangsa inge mian pagmaana sin Arab atawanen sin iyene bagaimana sarf mag untul sin natin nasaian ma'nanin bang litasdid duwe sa miyaan nabtu qatta ma'nanin hekkat en manamalan alhasil bakat-bakat may karendihan miyaan nakita de Yusuf alaihi salatu wasalam sa atu si ituen ubus dinaat in Yusuf alaihi salatu wasalam mene dambua amban me karendehan ilay karendehan malailay iyene painte bohona be magmasyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala pinapenean happy pene neruhep in kalabusuhanin amban ilien ubus ine ente tungbas nen si waktu ne puas amban ine kalabusuhan lay iyene Yusuf alaihi salatu wassalam kage inambanan nuene inehin inambanan nuene kahapden desin iyene mian imra'atul aziz zalikha mian duk me karendehan usap mapdende iyene malai matumua si ellew ilian inambanan wene mas pinene pewene in kalabusuhanin ubus ine ente panungbas iyo Allah subhanahu wa ta'ala pina nakura pe iyala isilhat mian bupe isabtaan dawene pabalik iyene imra'atul aziz mian saghiratan diki-diki ne pagkaanen diki-diki ina sa amyaan ubus iya na malangkyawin lai ubus silabayan halal pa isab dumain ina silabayan haram kwe pamoo wa ipainte imra'atul aziz lay iliin tungbas iya na si sine-sine maya magsabar si kalaatan magsabar si maasiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala buparahal iliin tagias wa in hininang ubus sinandalan no ine ginantian pa ini no Allah subhanahu wa ta'ala halap pa inte amban iliin iliin kapandakan nen urungan tepe kaam duwe urungan tepe kaam kisah si kaduwe bangka aminin tasabut do si kitab la tahzan si kitab la tahzan bang si bahasa English sarong ko tao pa ito mag-English niya o translate ni payamanon bisa kau ko magkamali paggeteggal ne pakabasa ko sin kitab ininen kulang maglabi me 2006 sa ko estel paindan halew painda si ako lien tasabot Ibn Rajab ubos si kitab la tahzan pagtalip ininen ine A'id al-Qarni mang si bahasa English don't bisat yene may untitled atawanen mawdu' sin ano to sin kitab to amanjari ama umat Islam paggepain ta mawdu' ten man taraka lillahi shay'an awadahu Allahu khairan minhu sinesine ngambanan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala ubus ginantian tabaraka wa ta'ala hape amban yene ilian tu situ ma Islam niya lillah magtawaf si Baitullahil Haram ubus in lalamyaan karuddagan iye gantung karuddagan gantung ubus in dambua aamyaan makalandu ni kasusenen pagyalepas na yung gantung miyaan bu painte in gantung miyaan si anak ne ubus niya hip nga suwa ne niya nga suwa sin gantung miyaan ineddo na we ne pagsakali sa iyan kahantang nen
miyaan buin iyalay dialem kasusihan, dialem kasigpitan, iyan dambuwa miyaan makapuwa miyaan ubos gaado teggel tiya hepdapunen. Manghepuan dem kasigpitan asal bisan pe inene asal mas eddo ni duk masi iyan sa miyaan gunane. Ubos tuo si ituen hawa kataleunen duk iyan kapag amanatan indambuwa ininen pagita kaso ini in gantung miyaan o step ka na indapuunin pa ina si akon pagsakali sa iyan in miyaan kahalan sin iliin ubos pa inne atawanin pa in dambuwa in lilamyaan kalipasan gantungin pa inne bang pain duisab keu ginantian ng Allah subhanahu wa ta'ala aton mako tuju Allah subhanahu wa ta'ala o Tuhanku bang pain isab gantianon iyan si makapuwa gantung ininin hape amban iyan gantung inin ubos nambuwa ininin tahala ni hep gaaniya tinudyo pagge painte sa saian ni may mamiskinin bang dalil sikitehin nuhut ne bautu, nuhut ne gampalan, obos bisong hep sumampig si dambuwa kauman, atawanin si dambuwa pulo. Pagsakaitek ka si dambuwa pulo miyaan, iinhep niya atakitawe ne masjid, tagabar ibadat in dambuwa ainin, pagsao salai si masjid lay, niya atakite ne gesse, yene Qur'anin, obos pinaya mo ene binasa, pagsakali sa iyan in style nen pa in imam masjid miyaan in tao keo masa Quran nako kita na pa in alhamdulillah tao isap na in keo asal andang in inin hafil na pa in imam miyaan kuito pa inne tuo ne keo magto na kyo si masjid ininin si may anak kaanakan kami pagganiya may lai may aitam mate ni painte may matattoeren na ubos painne magto na kyo si siye ubos inurungan pe gadji iyan na dambuwa ainin payan tabi may umat Islam in history atawan in suwi-suwi iyan na dambuwa ininen inambanan wa inahin iyene karena Allah subhanahu wa ta'ala ubus ginantian hape amban iyene sa amiyaan bang eddo ni atawanin bang hinang ne pagsakay teggal na indambuwa ainin niya dambuwa painne niya alai makanak dende atawanin nakanak dende miyaan pailahan ku sikao nabagye painte subo do isap indambuwa ainin na gana haja sa maglaksuhan pagay sa magbasketball patawanin magbalibol sa hawa kasinlanin hunit na manamalan pandak bisara takawin hep indambuwa lalainin duk na kanakmiyaan sarta paasek ne magdalembilik sin iyan dendemyaan kinatok na dindingin Assalamualaikum nambung na indambuwa dendemyaan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh makagando isag kalingkat duk kahap kyo me swala si swala hadya magdaag ni swalahin pagsakay paasek indambuwa lalamyaan bino mag-istun-isun daho mag-story daho duk andanen pagkipain tatahinang ni anda tobos pagsakay paseek ni manamalan indambuwa illa ininen inalaan me uwene miyaan iyene elig sin kellong dendemyaan pagpayam ne yu hati
gantung malay dia painto si kellong dendemiaan. Ubos pagsaian ni sa painto in gantung miyaan taes sa buhay ni painne koe hati inin style gantung malay si makkatakaswa kun patay di yun dambuwa lalainin sambut nangis in dambuwa lalaininin tinilaw miyaan dendehin bangwa iya nangis pinistorihan na ni kisanin si zaman ko pa in nila ay si Makkah niya takaswa we ko gantung asal sa inin ti bantuk men ubos pa in iya apa kaswaan kumiyaan pa inne ngandua ato ju Allah Ta'ala bang pain ginantian si ako happy ang bangantung yun pa in ti takaswaan ni miyaan pagtuy mag Allahu Akbar in nambuwa din de ininin pain iyan pain amma akun iyan pain amma akun inakahan du isab kami wene bang pain du isab pain ta lakun kwe aa pain ne iyan takaswa ako malaisi makkamiaan iyan kapangandelan iyan sa amiyaan iyan pain te dambuwa kwe dambuwa iyan lalamian na pain ne akun he pain ne iyan takaswa amma anu malaihin na alhamdulillah tiya ni magkasuwa yene duangan ininin taeddo pa we ne bulawanin taeddo pa we ne painte yentung bakas takaswa we ne pagitahinang sisine duangan ubos taanda pa we ne anak nen mayam be ka amne ummat Islam pagiinambanan we ne pangeddo gantunglay pagibang eddo ne haram ko edu sa kaula-ula pagilagi nan painte si Baitullah al-Haram bang in la ita kaswa anu duktapwa anu gayman jari eddo anu gayman jari osal no name kesa bang painte sa amian sa iyan na may halgaanen na ubos iyan inhantang nen duk bantuk nen sisina-sina inambanan wene iyene men ina-inahin karna Allah subhanahu wa ta'ala ubos ginantian Allah tabaraka wa ta'ala happy hati yan amban iliyan ni apa dambuwa urungan tegang dambuwa kisah teggal sa usa kisah ini nen sumagwa nen bang bakas makakalayahin bilang review duk bangga makakalayahin bilang pengajian niya dambuwa aa kapanganatan niya dambuwa aa bennal bang misara niya dambuwa aa tinalaw si Allah subhanahu wa ta'ala dambuwa aa ininen palingan pagsakay setengah lalan abutan kabaunusan niya takaswa o enelai kakabunan pagpayam na inelai inebuwa epolin kadirilan pagpuwaan ng eddo dambuwa sambut kinusi pagsakay takusi o ene makaubos iyadang kepak buneta esse buwe ene dapu epolin pain nega hati idin netuju aku tiak haja ku makakan sin epol ininen si ko itu gay teed ku palangjal atawanen gay ku palaus hap ilengan kun banggay takaswa ku dapunen buna itu en magpiha maglibot pasedepan silangan padiata diao paggaado di santeggel tiya ni takaswa o eneni ada iluma sarta salam ni dambuwa in lalla ininen assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ini pa inne sine pa inne dapo ini kakabunan malaymian pana ako o ayento mangkoy kite pain dambuwa amyaan niya pain netakusi uwe ku sarta takakan uwe ku dangkepak epolno si ko itu hangkan kumihakau supaya ku maapno payam tibi me umat Islam si dambuwa aapak du epol si waktu ko itu bisan pe dahektar bulak talapay ta eddo pinagtuuran pe inin gaado pinagtuuran hawa katalaw na si Allah subhanahu wa ta'alahin masih pinihawa ina dapunan
Pagsakay sa in kahantang nen pain iyan makakan epolin maapon ko. Sakakan we ko epol nundang kepak. Obos pain iyan dapu namiyaan gay kyo pain ne maap ko o kyo dambo makakan epol kumiyaan. Pili ni kyo tahala. Payam tabi kataleo si Allah subhanahu wa ta'ala indambo ini. Patay kot gairu pabalik gairu paggaini sabi dilat tahala sa halin iyene pagmatalaw na tudyo Allah subhanahu wa ta'ala asal dinaagan mo mas iye pabalik pay na maapon ko pay na sagay ko pay na nga maapkao pay na dambuwa na po epolinin pag nisara na pabalik pay na maapon ko ine pangandaakan no ako hinang ko mangandyak ko maapno na okay painda po kakabunan miyan maapte kyo niya painlai iye ni anak ko na pinanawa ine we sa banak nulay painna siyang painna pailahan ko kao iyan sarap dambuwa da po epol ininen basa pinailahan anak nin siye painna nawe sa painna in anak kon sinabot na illa sakinin. Si kaisanan pa bulag. Pesek. Si kaduenen pa bisu. Lanta. Si katelunen sa miyaan pengka. Si kaampat nen iyan saril. Katawan sapi. Tangan. Makalandot kasul sa sinlila ininen. Pain itong siya ito na magtimok si dambuak din dainin kaaibanin. Bugay isab kuminaap banggay ko sa amyaan yene banggay ko baya painte nganda dambuak din demian. Magmaap kami ati dati sabi ko umew behati umew awe. Pagsakay sa iyan pinagdenan dambuak lalato sabab katalaw na si Allah subhanahu wa ta'ala sabab dang kepak duepol ng umat Islam sabab dang kepak duepol ubos pandak bisara takawin ni hetmian pagsakay takawin ne paindambuwa aainin pili kayo pa hapluma andano hapbilik andano pagsakay sa amiantek kanilay Assalamualaikum nambong hep indendemian wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh sa dingkat ni suwalak yo hap manamal insuwalanen inu indambuwa lala ininen pain ne magpain matoakon gayta umisara painte in anak niyaan buti ay sa pain ne nambong ga pasek pabalik tamanharen do pabalik hap matoanen manggogito okay o pain tumato ako o ay sab kyo magpain nila in anak nun miyaan gayta umisara pagtagka ko ipain nila ay si bilit pangandakan no ako isab pain ni ko ilanuin na suwaranen ko ilanuin na pain te suwara sin iyan na dendemyaan adakala pain ni kaukausala pain ni tampal intagin iyan na pala ihan bilit iyan na anak na yan pain dambuwa aaininin balik kyo pilit balik kyo pili o kyo dambuwa aapain ne pili kyo hapbilik ilien bisan nambong sa iyan bantuk nen lukahon pakalin isab dambuwa miyaan inisab pabalik hapluma miyaan dendemyaan atawain hapbilik nen sarta salam ni pabalik iduka na indindingin paglukasin dindingin sa amyaan hepian pa intelilarak mga tatin mangdalipin mga tatin nikap humantak hawahap dendenen ni siyap
Cuma nikap-nikap humantak hawa kabolagan. Sa nikap-nikap humantak indambua aaininin pagpayam na iyo hati ahap manamalan bantuk sindendemiaan. Ga saril, ga pengka, ga sapi, ga bisu, ga pal-pal duk ini pesat dili amban ay blai sidende ilien balik ni isab dambua aainin si matuani okay pa in mato ako ikaw sa ito. Anyway, ikaw magpain biso anak nun, lantak anak nun, umew anak nun, pengka anak nun, saril anak nun, sapik anak nun, si ko ito ga bisan niya ine-ine na ilien. Payam to na umat. Pagsakay sinambungan wa dambua matoanin niyan anak ko yun bennal biso. Sa inga bantuk kabisunan gay pakali si kalangan tanto. Gay pakali si kalangan dumain tanto bigabang niya tanto niya alasi pakali-kali rung patik ka. Gay pakali si yan bisaralaat. Gay pakali si koto-koto, gay pakali si tumbi, gay pakali si limot, gay pakali si chismis buksa di pebilay ang ban ilian ban hinang yan malaat niyan in anak ko yun ipon bantuk kabisunan. Wa ikaw magpain no pengkain anak nun. Bennal pengkain anak kun. Bang maglengan si hinang laat, bang maglengan sa amyaan si dumain panghatiku, panghati matatoene, gay pa inyuen usa iyan dambo anak kuyuen, paggailian nga halian ikaw niya iyan laat takitaw ini laat iyan sa palinganan nilay, kalu-kalu iyan binistaw Allah subhanahu wa ta'ala. Napain na magpain kaw sa saril, sapik, magpain ko pain to sapik atawanin saril o si ko ito in anak nun makalando isap kalingkat kuitnen makalando isap tangannen iro sa blai kompleto sumagwaanen way pain sa iyan anak kung gay pain magkamang-kamang ga bidda gay pain mag-eddo-eddo ga bidda gay pain magkot-kot ga bidda iyon bantuk kasapik anak kun. Wa ikaw in magpain isap in anak nun pain no gitaon sara buti hati bisaran ko elano ine ko hati ine sa amyaan pain na in anak ko yun geo magheto law glama geo magheto ga bidda geo magheto limot geo magheto ine na panlangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ihep yun maananen bantuk ine miyaan bantuk kaumew sin anak kun. Ubus gay ko pa inne baya mailahan anak ko yun kaymanan ko banggay doa kapangandelan. Banggay doa sa amin kapag amanatan, banggay doa iyan tinalaw tudyo Allah subhanahu wa ta'ala gaaniya takaswa kumalengkan nin kaudo. Payam tabi may umat Islam. Yan aaininin dambuwa lalainin katalaw na tudyo Allah subhanahu wa ta'ala dangkepak do yene formiyaan sababan pakaandahan ni hapden de manamalan sababan pakaandahan yene aadayahan sababan pakaandahan ni kemon ni ilai sipat sin mahapin si dambuwa lalai si dandainin gay ke kita bidinak maganda si atas 4 tungkah lumarat li arba dambua amban ian kadaya dambua amban ilian hap sa mian pengseranmen dambua amban ilian yene mian asal mag-aagama ko ne dalil ininen may umat Islam ti ana magtimok si dambua den da ininen ubos taelanen pa isap makalando katalaw na tudyo Allah subhanahu wa ta'ala dangke pakadya inabigi dangke pakadya sa miyan inepolmian ubos iyan sababan pakaandahanen payam timi umat Islam pag inambanan wene iyene ine-inehin inambanan wene ine-inehin karna Allah subhanahu wa ta'ala ginantian hep iye si dunya pe wa Allah subhanahu wa ta'ala makalando pe amban iyene sa miyan kahap
bangkakan Apple na mo pati karag magubas kasinduhan ang ban kita sa waktu ko dumandam buah Apple dumandam pungot buahan dumandam batang nangka duk sa di bilaman buah kayu mania niya inedda pa sampai nangka sa amihan bupain gaydo nisisita marasahi manamalan intaglay amanatin intaglay kapangandelanin itlay iyene katalewin wa may yattaqillaha yaj'al lahu maja sisini-sini betinalo si Allah subhanahu wa ta'ala hininangan be Allah tabaraka wa ta'ala paluasan hinangan Allah subhanahu wa ta'ala iyene yan panobsin yan problemanalay iyan mi umat Islam amban sisini-sini ngambanan ini-inihin sabab katalewin si Allah subhanahu wa ta'ala ginantian pa inhep wa Allah subhanahu wa ta'ala happy amman ilian ko may say ini una kamhato arak-arak may katahaan si may kinan story atau si may kisalay ko bilang hadyan panampetan ayun sa amihan pagkati may baho kita bi magluka si sangin ininen pramurahan dialim kasanyangan kita bi kemon ug bang pa barkat Allah subhanahu wa ta'ala inting ko tabilay sa amihan maid na ko si lapal pagkalalihan tabi dunya sampai ilaw akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.